Dobar dan, dragi gledaoci emisije Uporište. Ja sam Racić Aleksandar, a moj današnji gost jedan je od najboljih poznavaoca evropske istorije novog veka, istoričar magistar Dejan Tanić. Kao autor, koautor, priređivač, objavio je preko 20 knjiga naučne i stručne literature. Njegova najznačajnija kapitalna dela su Ustanak Bogdana Hmeljnickog od 1648. do 1654. godine, Slava Rusiji ili Istorija države Ruske, Istina o Ivanu Groznom, Rusko carstvo i Srpska pravoslavna crkva od 1557. do 1766. godine, Diplomatija Srpske pravoslavne crkve u 16. i 17. veku, Srbija i Treći Rim. Gospodine Taniću, dobrodošli u Uporište. Hvala. Vi ste jedan od retkih ljudi koji krizu u Ukrajini prati od samog početka i to putem američkih, britanskih i ruskih medija. Molim vas da nam sada kažete šta se tamo zaista dešava. Vidite jednu stvar, ono što je najčudnije, ono što je i zabrinjavajuće, to je da mi na našim medijima do sada nismo čuli ni jednu, ajde tako kažemo, upotrebljivu analizu rata u Ukrajini. Mi do sada na našim medijima, pored sve armije analitičara raznoraznih ili kvazi analitičara koji su se predstavljali kao stručnjaci za bezbednost, za nekakvu nacionalnu i međunarodnu strategiju i tako dalje, mi nismo čuli osnovne stvari o ovom ratu. Mi nismo čuli ono osnovno što je slovo A, što bi se reklo, u analizi, ne ovog, nego bilo kog rata. Osnovne stvari, i to je začuđujuće. Ovo je 72. dan rata danas, a mi na medijima, barem onim sa nacionalnom frekvencijom, nismo imali ni jednu analizu, što bi se reklo, od početka do kraja, nego nešto iz sredine, kao kad čitate knjigu, pa ne počnete od, ne znam, naslovne strane, od imena autora, naslova knjige, predgovora, nekog uvoda, nego počnete od 17. poglavlja. Znači, to su izvlači neki fragmenti, nekakva nepotrebna ili nebitna faktografija, naravno uz mnogo ideoloških fantazmagorija i mnogo navijačkih strasti, tako da mi u osnovi o ovom ratu znamo veoma malo, veoma površno. Jeste da su to uvek prisutne, što bi se reklo, ratne magle, da sad ne ponavljam tu rečenicu da istina u ratu prva strada, da mnogo više ima dezinformacija nego informacija. Međutim, kod nas se niko nije potrudio da osnovne stvari, a pazite, te osnovne stvari su neuporedivo zanimljivije od tih nekih kafansko-tračarsko, ne znam kakvih priča, ideoloških priča, senzacionalističkog tipa. Osnovne stvari, bitne za razumevanje ovog rata, govorim o samom načinu vođenja rata, o ritmu vođenja rata, o tome zašto to traje ovoliko koliko traje i koliko će da traje i zašto je moralo ovako sve da se na terenu odvija, to podatke o tome zašto je to tako nikada nismo čuli. A zašto nismo čuli? Zato što se niko nije setio, da niko nije da li pomišljao na to da napravi osnovno poređenje reda veličina strana u sukobu. Umesto toga mi smo slušali nekakve političke filozofije ili ne znam šta već, i to je možda i tačno i verovatno jeste sukob Rusije sa čitavim političkim zapadom, da je to zapravo rat i jeste rat koji menja svet, već ga je sad promenio značajno, da je to rat koji je najznačajniji od Drugog svetskog rata na ovamo, ali niko nije rekao da je to rat koji je, ako gledamo direktno zaraćene strane, Rusije i Ukrajine, da je to najravnopravniji rat od Korejskog rata pa na ovamo, barem kada su u pitanju ljudski resursi. Jer ljudski resursi su najbitniji za vođenje jednog rata. Sve ovo drugo može da ima, da kažem, uticaja, može da ima neku presudnu ulogu, može ili ne mora. Tehnika, ma kako da je savršena, može da utiče, ali i ne mora. I imate mnogo primjera u istoriji ratovanja gde tehnika je mogla da prelomi rat na jednu stranu, ali nije morala. Međutim, ljudski resursi su tu najbitniji, jer na kraju krajeva kakvu god tehniku da imate, čovek mora njome da upravlja. Samo jedan primjer da navedem, sada se Ukrajini šalje ili pokušava da se dostavi naoružanje. Znači, najsavremenije zapadno naoružanje. Znate šta? Ta neka savremena haubica ili taj neki savremeni raketni sistem ne znači ništa, to je gomila gvožđa, ukoliko ne postoji izvrsno obučena posada
da upravlja tim oruđem. To znači, ti ljudi od oficira pa do podoficira koji tim sistemima treba da upravljaju, mora da imaju pa barem jednogodišnje iskustvo u upravljanju tim oruđima savremenim. To znači, ljudski resursi su najbitniji. Niko se nije setio da uporedi ruski i ukrajinski ljudski resursi. Nikom to nije palo na pamet ili možda nisu znali. Ali ljudski resursi ukupni, odnosno odnos ukupnih resursa ruskih i ukrajinskih je 3,2:1. Znači, Rusija ima ukupne ljudske resurse 3,2 puta veće. Što se tiče vojnih ljudskih resursa, dakle, po podacima isključivo, dakle, sad iz zapadnih izvora, sad ne ispadne da je u pitanju nekakva ruska ili ne znam čija propaganda, dakle, iz zapadnih izvora, ljudski vojni resursi Rusije su 2,4 puta veći od ukrajinskih, znači 2,4:1. Što vidite da i nije neka ogromna razlika, jer su svim ovim nazovi analizama naših raznih stručnjaka za bezbednost, za nekakve strateške ili ne znam kakve analize, polazilo od toga, od nekakvih opštih mesta, i to nejasno određeni, kako je Rusija nešto ogromno, nešto moćno, nešto jako, najveća ili jedna od najvećih vojnih sila na svetu, a Ukrajina je nešto što ne znamo šta je, ali nešto kao mnogo manje, i sigurno da su Ukrajinci nekakvi baštinski patuljci naoružani praćkama ili baštinskim grabuljama. Što uopšte nije tačno, jer Ukrajina je bila naoružana do zuba, i to svako ko je malo nešto pratio, ne sad ovu aktualnu situaciju, nego unazad 10 godina ili 7-8 godina, to zna. Iz zapadnih podataka, iz zapadnih izvora, koji su objavljeni neposredno pred rat, dakle u januaru 2022. Vidi se da je Ukrajina po nekim kategorijama naoružanja i kategorijama vojne snage među 10 najjačih zemalja sveta. Recimo konkretno po broju oklopnih vozila, po broju tenkova i drugih oklopnih vozila druge namene, po broju artiljerijskih oruđa, po broju raketnih sistema, po broju sistema PVO, da se nalazi među 6 ili 7 najjačih zemalja sveta. Po snazi kopnene vojske, Ukrajina je rangirana bolje od Velike Britanije i Izraela. A valjda tu ne treba da pričam mnogo šta znači Izrael, kao jedna savršena ratna mašina, jer ako se kaže Izrael, sinonim za to je vojska i Mossad. Recimo, po broju jurišnih helikoptera, Ukrajina rangirana bolje nego Velika Britanija. Po mnogim kategorijama Ukrajina rangirana bolje nego 90% zemalja NATO pakta. A pritom, kažem, ono što je osnovno, ljudski resursi, tu razlika između Rusije i Ukrajine nije bog zna kako velika. Da se vratimo na ljudske resurse, recite nam, pošto svi barataju činjenicama, odnosno ciframa, koliko je zapravo ruskih vojnika na tlu Ukrajine danas? Pa to recimo u našim medijima nije nikad precizno javljeno, ali recimo iz zapadnih izvora, koji su 3 puta objavili zvanično te podatke, znači govorim o zvaničnim saopštenjima Britanskog ministarstva odbrane i o saopštenju jedne novinarske zapadne ekipe koja se nalazi na terenu u Ukrajini, u gradu Nikolajevu konkretno, ruskih vojnika od početka rata u Ukrajini do danas je bilo od 120 do 150 hiljada. I sad pazite, znači prvi podaci na samom početku rata, znači 24. februara ili par dana posle toga, iz britanskih i američkih obaveštajnih izvora, zvanično objavljeni u britanskim medijima, da je 92.000 ruskih vojnika angažovano u prvom ešalonu, a da je 28.000 u rezervi. Znači 120.000 vojnika. Ne znam da li su tu računali narodne milicije Donjecka i Luganska, verovatno nisu, ali u drugom saopštenju, dakle koji je bilo negde 41. ili 2. dana rata, novinarska ekipa CNN-a iz Nikolajeva objavila je da je ukupno u Ukrajini angažovano 150.000 ruskih vojnika. Poslednje saopštenje od 26. aprila, zvanično saopštenje Britanskog ministarstva odbrane, je da je u Ukrajini angažovano ukupno 130.000 ruskih vojnika. To je saopštenje od 26. aprila. To znači da mi imamo po tim zapadnim podacima, za koje oni tvrde da su pouzdani, od 120 do 150.000 ruskih vojnika u Ukrajini. Niko nikada zucnuo nije o tome koliko ima ukrajinskih vojnika.
kolika je ukrajinska vojna snaga. Da, i ono što je... Ništa, da, i o vojnim gubicima ukrajinske vojne snage niko nije javio. Izvinite što vas prekidam, i ono što je jako zanimljivo, što ste i na samom početku rekli, jeste da je Ukrajina jedna od vodećih vojnih sila, a ono što se provlači po medijima jeste da u Ukrajini ratuju plaćenici. Mislim, to nije ništa čudno za ratove, generalno u svim ratovima ratuju... To je zanimljiva priča. Ali je zanimljiva priča da jedna takva sila se oslonila upravo na plaćenike. Znate šta, razni su tu motivi za oslanjanje te plaćenike. Ti plaćenici su i iskusni vojnici, a plaćenici nisu oni klasični možda plaćenici, možda ima i takvih. Verovatno da je to osoblje NATO pakta koje je poslato pod tom firmom da ratuje u Ukrajini. Jer znate da je Boris Johnson otvoreno pozvao dobrovoljce da idu da ratuju u Ukrajini. To je malte nekako da kažem poziv na mobilizaciju. Pazite, to znači da Zapad direktno pomaže ljudstvom, tehnikom, logistikom, obaveštajnim sredstvima, finansijama naravno, direktno je uključen u rat u Ukrajini. Po nemačkom pravu, znači po njihovim normativima nemačkim, svako onaj ko pomaže naoružanjem, direktno slanjem naoružanja, uključen je direktno u rat. Zbog toga sad u Nemačkoj se vode te rasprave. Da li pravno je zapravo Nemačka u ratu sa Rusijom? Odnosno, da li pravno Nemačka učestvuje u ratu u Ukrajini? Vidite, znači, mnogi su tu, kako da kažem, nivoji učešća u ratu. Ali, očigledno da NATO pakt učestvuje i ljudstvom u ratu. Jedino šta fali, to je da imaju zvanične, kako se kaže, oznake da bome, zvanično obeležje. Evo navaš jedan primer, mnogo bezazleniji naravno iz svakodnevnog života. Znate, svi mi znamo da ima mnogo brakova koji nisu zvanično, kako da kažem, registrovani, da mnogi ljudi žive nevenčano u braku. To je porodica kao i svaka druga, dakle muž, žena, deca i tako dalje. Pazite, po zvaničnim dokumentima koji posjeduju ti ljudi, može da se zaključi se oni nikad u životu nisu sreli ili da se uopšte ne poznaju. A oni žive u braku, imaju decu, da deca pošlu u školu. To je ta priča. Znači, taj nezvanični, pa sad možemo da kažemo i zvanični po nemačkom pravu, udeo NATO pakta u ovom ratu je ogroman. Tako da ti plaćenici nisu oni klasični plaćenici, neki, ne znam, avanturisti koji su došli, koji su plaćeni da to budu, već su to, pretpostavljam, ili barem u 80-90% slučajeva, zaista neki, pa možda aktivni, možda i penzionisani oficiri i podoficiri i vojnici NATO trupa. E sad, da se vratimo mi na ovaj broj ukrajinskih vojnika koji niko nije pomenuo u toku rata. Međutim, neposredno pred rat, dakle, kao što sam malo pre napomenuo ove podatke koji se odnose na opremu i naoružanje ukrajinsko, neposredno pred rat u januaru 2022. zvanično je objavljeno da redovni vojno-bezbednosni sastav ukrajinske vojske iznosi 500.000 ljudi. To je 200.000 ljudi aktivne vojske, 250.000 ljudi redovne rezervne vojske, to je nacionalna garda, i 50.000 paravojnih formacija. Po tim paravojnim formacijama ne podrazumevaju se oni Azov, ne znam, Dnjepar, Ajdar i tako dalje, nego posebne formacije koje su, ajde kažem, žandarmerijske, policijske i tako dalje. Znači nisu, možda neko računa i njih u to. Ali u svakom slučaju, po vrlo preciznim podacima na kome je Ukrajina recimo rangirana na 15. mestu u svetu po snazi rezervne vojske, redovne rezervne vojske, znači bez opšte mobilizacije, po tim vrlo relevantnim i preciznim podacima Ukrajina ima 500.000 vojnika na ratištu najmanje. Pošto znamo da je proglašena opšta mobilizacija, ja verujem da je barem još i 100 do 150.000 ljudi preko tih 500.000 mobilisan. To je sasvim realna pretpostavka. Ukrajina koja ima 43 miliona stanovnika da mobiliše 100.000 ljudi, to bi bilo isto kao kad bi Srbija mobilisala recimo 16.000 ljudi. Pa valjda bi mogla Srbija od 7 miliona stanovnika da mobiliše 16.000 ljudi ako bi došlo do ratnog sukoba. Tako da mi imamo jednu, sad će nekom da se ovo čini neverovatno, zapanjujuće, ali jednu situaciju da recimo 150, da uzmemo maksimalne cifre, da maksimalizujemo ruske, a da minimalizujemo ukrajinske, da 150.000 ruskih vojnika u Ukrajini ratuje protiv 500.000 ukrajinskih. Te procene su možda daleko veće, možda Ukrajinac ima 700.000.
To niko nije utvrdio. Međutim, ovo su cifre koje Zvanični bi bile podaci. najpribližnije istini. I zaista je tako. I po samom ritmu vođenja rata i po načinu vođenja rata vidi se da je to tako. Pritom, 150.000 ljudi, recimo, ruskih vojnika, jer je bilo, dakle, prvih 40 dana rata, raspoređeno na ogromnom, širokom frontu od Korostenja, Irpinja, Kijeva, Černjigova, Konotopa, Sumija, Harkova, pa na Donbas, pa u Azovsko zaleđe, pa u šire zaleđe Krima, jedan deo zaleđa Crnog mora. To je dužina fronta otprilike 2800 km. 2800 km. 150.000 ljudi na 2800 km. U toj potkovici ili u tim kleštima, tih 150.000 ljudi držalo je najmanje 500.000 ukrajinskih vojnika u tom, kako da kažem, poluokruženju. I sad, neko može da kaže, pa to je neverovatno, to nije moguće, to je tehnički neizvodivo. U istoriji ratovanja to se dešavalo mnogo puta. Doduše na nekim manjim, da kažem, prostorima, u pojedinačnim bitkama, pa samo u ukrajinskoj istoriji to se desilo najmanje 3 puta. U nekim, da kažem, ranijim periodima, u nekoj njihovi starijoj istoriji, recimo u vreme kozačkih ratova protiv Poljske. To se 2 puta desilo u bici kod Konstantinova južno od Kijeva, gde je divizija Jeremije Višnjovjeckog, maloruskog vojvode i kneza Ljubljanskog sa 17.000 ljudi držala u nekom poluokruženju 50.000 kozaka, na primjer, u toj jednoj bici koja je trajala više dana. Ili najveća bitka 17. veka u Evropi, to je bitka na Berestičkim poljima, gde je lično poljski kralj Jan Kazimir III. Vaza vodio poljsku vojsku od 98.000 ljudi, a protiv njih je bilo preko 200.000 Poljaka. Ali se, kaže, sve radilo po pameti kneza Jeremije, izgleda da je on bio stručnjak za to ratovanje u poluokruženju, i gde je zaista u potpunom okruženju 98.000 Poljaka, u potpunom okruženju, držalo u logoru preko 200.000 kozaka. I oni su se izvukli iz tog logora, uspeli su da pobegnu, zahvaljujući Ivanu Bohunu, legendarnom kozačkom atamaninu, jednom od najboljih vojskovođa 17. veka na istočnoevropskim prostorima. Tako da to nije ništa neobično. I u našoj istoriji smo mi to imali pa skoro. Bitka na Paštriku je upravo bitka jedne, da kažem, mnogo manje grupe ljudi protiv veće, a ta mnogo manja grupa ljudi je u tom poluokruženju držala albanske teroriste i raznorazne NATO plaćenike i tome slično, i znate kako se završila bitka na Paštriku. Međutim, da biste imali takvu situaciju, mora da imate ono što Rusi definitivno imaju, to je tehnička nadmoć, odnosno nadmoć u kvalitetu sofisticiranog naoružanja. Jer ovako bi bilo nemoguće da napreduju 1 milimetar. Znači, sama primjena te tehnike, znači visokotačnih raketa, ne znam, avijacije, precizne artiljerije, omogućavala je Rusima da drže taj front i da postepeno napreduju na pojedinim delovima fronta. Međutim, i jedna i druga taktika su iznuđene. Znači, ovde niko nije rat vodio onako kako je želeo da ga vodi, nego onako kako je morao da ga vodi. I Rusi kako su morali da ga vode i Ukrajinci kako su morali da ga vode. Ovo je zapravo sukob iznuđenih vojno-operativnih taktika. Ruska iznuđena taktika je bila ta da mora da upotrebi visoko precizno naoružanje, malo pešadije ima, da je moralo da upotrebi te brze bataljonske grupe koji su uglavnom oklopna sredstva, ali malo pešadije, i imali su čak i malo pratnje helikopterske, tako da su uleteli u ukrajinske zasade i trpili velike gubitke. Ukrajinci nisu imali drugog izbora, morali su se povuku u gradove, da su bili na otvorenom, bili bi laka meta i za rusku avijaciju i za ruske raketne sisteme. Zbog toga su bili i ti toliki gubici na ruskoj strani. Osim toga, Rusija je dobila striktno naređenje da se što više štede civili. Sad neko može da kaže, pa to nije tačno, to je propaganda, videli smo razorene gradove, Mariupol je sravnjen sa zemljom, što ljudi vrlo neoprezno koriste taj termin, sravnjen sa zemljom ima određen značaj. Mariupol nije sravnjen sa zemljom, a osim toga, barem jedno 60% onih zgrada tamo uništili su, po rečima građana Mariupolja, 60% zgrada su uništili iz Azovstala i Iljiča, gađajući iz Azovstala i Iljiča, su uništili Ukrajinci. Tako da tu možda se postavi to pitanje kao relativno. Ono što je isto bitno,
a pazite, to su zvanična ukrajinska saopštenja, kad god su bila bombardovanja nekih stambenih naselja, recimo u Černjigovu, u Kijevu, u Lavovu, u Harkovu i tako dalje, kažu gađena je, ne znam, tim i tim raketama, uništene 2 zgrade, 1 poginuo, 5 ranjenih i tako dalje. Pazite, kad se pogodi jedna stambena zgrada, tu bez 200 mrtvih nema, ako je to zaista civilni cilj. Međutim, ako tu pogine jedan čovek u rušenju jedne stambene zgrade, znači da je to bio vojni cilj, neko vojno skladište, neka možda radio stanica, neki možda komandni centar. Taj jedan poginu možda zaista jeste civil koji se slučajno tu našao, ili neko civilno lice na služenju, što se kaže u ukrajinskoj vojsci, ali onome što su i Ukrajinci javili u tim bombardovanjima nije bilo mnogo ljudskih žrtava. Na kraju krajeva, jedan podatak biće za istoriju. Doduše, još je rano da se govori, još nije kraj rata, ali jedan podatak biće vrlo bitan za istoriju, koji će još i u pravoj meri da govori o karakteru ovog rata, kao što su ovi podaci bitni za karakter ovog rata. A to je broj poginulih ukrajinskih civila i broj poginulih ruskih vojnika. Taj odnos će biti bitan. Jer će, ako bi se rat sutra dan završio, na primjer, broj poginulih ruskih vojnika višestruko je veći od broja poginulih ukrajinskih civila, što je prvi slučaj u istoriji ratovanja unazad 100 godina, da strana koja vrši napad ima veći broj vojnih žrtava nego strana koja se brani civilnih. U svo dužno poštovanje za istoriju, broj poginulih ukrajinskih vojnika i oficira nije baš preterano bitan. Ali broj ove crne statistike, jer su ljudski životi nenadoknadivi, najveći gubitak, ova statistika, ovaj odnos, broj poginulih ruskih vojnika, odnosno vojnih lica, i broj poginulih ukrajinskih civila bit će ključan. To će biti istorijski moment unazad 100 godina. To će biti istorijski bitan podatak. I tu onda padaju u vodu sve ove neke fantazmagorije, izmišljene priče o nekim masovnim ratnim zločinama i tako dalje. Dovoljno samo te 2 cifre da se stavi. Jer kada se uporede američke žrtve u Iraku, Iranu... To je smešno, mislim, zaista, ja ne znam gde su Amerikanci čak našli u Kuvajtu, kad je bio prvi zalivski rat, Kuvajt koji je najlakša teritorija za vojne operacije, i tamo taj rat trajao mesec i po dana, 44-45 dana, prvi zalivski rat. I tamo je poginulo blizu 3000 civila. Gde su Amerikanci našli te civile, to mi uopšte nije jasno. Kad se borba u gradu Kuvajtu uopšte nije ni vodila. 3000 civila su pobili. Znači, više civila u Kuvajtu je poginulo nego u bombardovanju u Jugoslaviji za vreme NATO agresije. Pazite, mislim, neverovatno. Kada kažete NATO agresija, Izvinite, samo još ovo da kažem. Na početku drugog zalivskog rata, to je invazija zapadne koalicije, koja je takođe trajala mesec i po dana, invazija zapadne koalicije na polumrtvi Irak, koji je bio pod sankcijama 12 godina i mnogo stotina hiljada ljudi umrlo od posljedica sankcija. U tom ratu koji je trajao takođe 6 nedelja, 140.000 civila najmanje je poginulo. 140.000 civila. I te neke čuvene bitke u kojima se proslavio Mad Dog Mattis, onaj američki general i tako dalje, pa ruku na srce, u tim bitkama je malo manje civila ubijeno nego u Hirošimi. A naravno potpuno uništena iračka vojska. Znači 140.000 civila najmanje, samo za tih 45 dana invazije na Irak. Što je strašno. Da ne govorimo o nekim drugim žrtvama, o nekim drugim mestima. Tako da, to je, Rusi izgleda još nisu savladali veštinu da pobiju više civila nego što oni mogu da imaju vojnih gubitaka. Amerikanci tu veštinu savladali odavno. Odavno. Kada ste pomenuli Jugoslaviju i bombardovanje 1999. godine, da se samo vratimo na jednu stvar koja bi bila zanimljiva gledalcima, ono što smo pričali pre nego što su se upalile kamere, jeste taj broj ruskih vojnika, gde kažete kada bi gledali tu gornju granicu negde oko 150.000 vojnika, kako bi mogli da kažemo slobodno, brane teritoriju od 2000 kilometara, a 99. godine samo je na Kosovu, na tom delu teritorije Savezne Republike Jugoslavije, danas Srbije, bilo negde oko 100.000 vojnika, ako se ne varam. Na Kosovu je malo šire, znači Kosovo, Južna Srbija i ti neki delovi koji su gravitirali sa Kosovom. Znači gravitirali prema Kosovu, znači taj deo koji bi otprilike bio najotvoreniji za tu kopnenu
kopnenu intervenciju iz Albanije, znači i Makedonije, pa znači južna Srbija, Kosovo, jedan deo Sandžaka, otprilike na tom prostoru, znači nešto šire od Kosova, južna Srbija, ali to je prostor neuporedivo manji, on nije veliki ni kao pola Hersonske oblasti, na tom prostoru je bilo 100.000 pripadnika vojske Jugoslavije. Na tom sićušnom, uslovno rečeno sićušnom, u odnosu na Ukrajinu. Upravo to, da, zato sam želeo da gledam. Ovde imate front od 2800 km, koji je zapravo na mnogim mestima dvostruk. Jer u tih 40 dana i u 7 ili 8 gradova bila okružena ukrajinska vojska, tako da su, znači, ruski vojnici, recimo, van Černjigova, imali front južno od Černjigova, naspram njih ukrajinski vojnici, ali su im ukrajinski vojnici i pozadi, okruženi u Černjigovu, na primjer. Tako da je dvostruki front na mnogo mesta bio, na 7 ili 8 mesta. Znači, i napred i pozadi za rusku vojsku. Znači, morali su da drže blokadu gradova i da sprečavaju probijanje te blokade sa druge strane. Znači, bili su u sendviču. I, kažem, jedino disciplina i velika tehnička nadmoć je mogla da im pomogne da održe taj, kako da kažem, taj front, odnosno nisu oni branili taj front, oni su napredovali na tom frontu. Ono povlačenje iz okoline Kijeva, pa i okoline Černjigova, dakle gore sa severa, kao da su ljudi zaboravili šta se desilo 5 ili 6 dana pre tog povlačenja. Da su bili istanbulski pregovori, i to na nivou ministra spoljnih poslova, da je tada dogovoreno, o ratnim ciljevima Rusije, to isto treba da se kaže, a kad već ovo pominjem, istanbulski pregovori, da su tamo dogovorene neke stvari koje su činile prvi značajniji korak u sklapanju zaista jednog, da kažem, mirovnog sporazuma, mira, uslovno rečeno, ili barem primirja, a da je Rusija pristala za uzvrat, dakle, Ukrajina se obavezala da neće stupiti u NATO, da neće imati ovo nuklearno naoružanje i nešto mnogo bitnije od ovog formalnog stupanja u NATO, da neće na svojoj teritoriji imati strane trupe, niti strane vojne instalacije i objekte u bilo kom vidu. I da čak manevre sa drugim zemljama neće vršiti bez pristanka oni koji garantuju njenu neutralnost, a među njima je jedna od zemalja je Rusija. Dalje, pristali su da ne rešavaju pitanje Donbasa vojnim putem, znači da putem pregovora. To je veliki pomak, oni ranije nisu o tome hteli ni da razmišljaju. Tako da je tu od ona 4 ruska cilja, koja su dalekosežna, preambiciozna, kad neko kaže mi ne znamo šta su ruski ciljevi, oni su jasno rekli šta su, 200 puta, pa malo li je? Ne znam šta su ruski, šta su htjeli da kažu, pa mi u stvari ne želimo Ukrajinu, mi želimo Holandiju. Demilitarizacija, potpuno, ako ne potpuno uništenje, maksimalno smanjenje ukrajinskih vojnih efektiva. Denacifikacija, uklanjanje svih ultradesničarskih grupa i iz vojske i iz politike. Neutralni i nenuklearni status Ukrajine i rešenje pitanja Donbasa. Pazite, ova 4 pitanja potpuno menjaju Ukrajinu kao državu, kao da je druga zemlja. Potpuno menjaju strukturu njene, kako hoćete, i strategije, i njene doktrine, njenu prirodu, njenu suštinu. Potpuno menjaju. Gde ćete dalekosežnije cilje? Čak i da samo, da kažu, pa Donbas, pa ajde uz Donbas možda jedan deo juga Ukrajine da se obezbedi Krim, jedan deo istoka. Pa čak i to, čak i da je samo taj Donbas uz par nekih drugih teritorija, kako da kažem, cilj Rusije, pa to je ekonomski ubedljivo najvredniji deo Ukrajine. Dakle, jug Ukrajine, Crnomorsko-Azovsko zaleđe i Donbas i jedan deo istoka Ukrajine. Jedino što ekonomski vredi u Ukrajini, ovo drugo ne vredi baš mnogo. Tako da, kažem, ovo povlačenje iz Kijeva i sa severa je bila stvar sporazuma i dogovora. A onda je bilo kako su se Rusi povukli zbog, nesumnjivo su oni tamo imali velike gubitke, ja sam objasnio zašto, i ne samo tamo, i na drugim mestima. Imali su velike gubitke, imali su Ukrajinci kontranapad. Međutim, samo povlačenje sa severa bilo je stvar dogovora, a ima tu jedna druga priča. Šta se dešavalo neposredno posle potpisivanja tog, da kažem, predsporazuma u Istanbulu? Pa jedno 5 dana su svi zapadni mediji žestoko napadali Ruse. Pentagon je nekakve vatrene izjave dao. Kako se Rusi ne povlače iz okoline Kijeva, iako su se na to obavezali, i da oni samo premeštaju s leva na desno neke manje vojne jedinice.
Znači, povika na Ruse što se ne povlače. Onda kad je počelo nakon 4 ili 5 dana povlačenja, ili to moglo odjednom, i išlo je postepeno, i išlo je tako da se Rusi povuku iz jednog grada, a da Ukrajinci tek posle 2 ili 3 dana uđu u njega, znači da nisu bili u neposrednom dodiru, znači da se ovi nisu povukli pod borbom. To je bilo na svim prostorima, od Irpinja pa gore do Sumije, u čitavom tom severnom delu Ukrajine. Onda je krenulo ono na šta je moralo da se računa, a to je ona Buča, odnosno ukrajinski, neki kažu Račak, ali nije Račak, ono su ukrajinske Markale, 1 i 2 i ulica Vase Miskina, taj izmišljeni događaj, ali to je sad druga tema. Ono što sam hteo da kažem, što je bitno za razumevanje ovog rata u Ukrajini, znači to je prva stvar, odnos snaga, broj vojnika, sa koliko snaga raspolažu jedno, sa koliko snaga raspolažu drugi. Tehnika takođe tu nije zanemariva. Sjetite se, pomenuli ste rat, odnosno agresiju NATO pakta. Da smo mi tada govorili za vreme agresije, a i posle, da smo mi imali S-300, oni nas ne bi ni napali, ili ako bi nas napali drugačije bi se to odvilo. Ta priča se uvek provlači da smo imali S-300. Ukrajina je imala S-300 sada na svakom koraku. U Ukrajini se proizvodio taj S-300. Znači, Ukrajina je imala S-300 bukvalno na svakom ćošku. Znači, oni su bili naoružani do zuba. To je samo jedan mali, kako da kažem, jedan segment čitave ove priče. Znači, osnovno, što u našim medijima nikada nije od naših analitičara, zbog kojih sam ja, moram da priznam, zabrinut, jer ukoliko nisu sposobni da naprave jednu analizu, a da kažemo običnu, ne običnu, ali analizu jednog rata, i to ne bilo kog, nego rata koji menja čitav svet. Ako nisu osnovnu analizu rata sposobni da naprave, onda se ja pitam kome mi to u ruke predajemo te neke, ajde da kažem, taj jedan deo bezbednosnih poslova. Mi odvajamo pare za postojanje takvih, po nekim njihovim izjavama, malte ne šarlatanskih institucija. Mi, znači, plaćamo ljude koji nisu u stanju da jednu elementarnu analizu naprave. A i kako bi znali? To je stručnjak za bezbednost i za geostrategiju. Šta pa on može i da zna o ratu, kad je on proučavao način vođenja rata, pogotovo modernog vođenja rata. Ono čemu se takođe čudim, i što sam zaista šokiran, da naši ti penzionisani generali i pukovnici, pa makar da su bili i genijalci za vreme rata za jugoslovensko nasleđe i za vreme NATO agresije, su pokazali apsolutnu neinformisanost, totalnu jednu neobaveštenost o ratu u Ukrajini, totalnu nesposobnost da taj rat analiziraju. Ja ne znam zaista. Da, ali pojedini, kao što ste i sami rekli, ne svi, naravno. Pa ne svi, ali da kažem većina, neki jesu. Ali ne znam, to su neka opšta mesta, da ljudi nisu čuli za neke stvari koje su poznate bile pre 50 godina, da se ljudi čude da te stvari čuju. Znači, ovo sad nema veze sa ratnim operacijama, mada možda će da ima. Da se u Sevastopolju neki objekat, da li luka Sevastopolj ili neki pomorski objekat ruski, da se čuva uz pomoć dresiranih delfina, takozvanih vojnih delfina. Bože mili, pa to je na nekim medijima koču dresiran delfini. Pa to je stara priča najmanje 50 godina. Ne u Sovjetskom savezu, to su Amerikanci počeli prvi da eksperimentišu s tim. Ja mislim još ti neki prvi predlozi da se to uradi još krajem Drugog svetskog rata. A da su negde 70. godina Amerikanci već uveliko imali te vojne delfine dresirane. To je pisalo u svim novinama tada. A danas se generali čude, tome nikad za to nisu čuli. Mislim, ovo je jedna, kako da kažem, mala digresija, šokantno. Tako da, zašto kažem da me brine? Ako od njihovih analiza, ako od njihovih sposobnosti analiza, zavisi naša bezbednost, onda smo mi u ozbiljnom problemu. A i u ozbiljnom smo problemu kao građani, jer finansiramo takve institucije koje vidimo da ničemu ne služe. I te analitičare koje vidimo da nisu sposobni slovo A u analizi jednog ratnog sukoba da napravi. Jednom prilikom na jednom mediju, kad sam upoređivao ljudske resurse, kako opšte, tako i vojne, Rusije i Ukrajine, napravio sam, da bi naši gledalci to bolje razumeli, napravio sam poređenje sa Rumunijom i sa Srbijom. Otprilike je takav odnos. Dakle, Rusija, Ukrajina, u čisto ljudskim resursima, kako opštim, tako i vojnim, otprilike je odnos Rumunija-Srbija. I onda sam rekao, pa dobro, zar neko može da zamisli da Rumunija pregazi Srbiju za 25-30 dana?
Sad, boga mi, kad ovako razmislim, ako bi zavisilo od tih naših analitičara, a boga mi i od ovih naših generala, spreman sam da povučem reč. Ako bi, kažemo, od njih zavisilo od njihovih strategija, izgleda da bi nas Rumunija pregazila za 5-6 dana s pauzama za kafu. Nego da se vratimo mi u Ukrajini. Jedno pitanje, pre nego što se vratimo direktno na Ukrajinu, da uvedemo malo i u politiku u ovu temu, a vezano je za da li je ovo zapravo ova kako bi ja rekao, kriza u Ukrajini, a kriza je u celom svetu, da li je ovo zapravo, da li će ona okončati i da li će to biti krah NATO pakta? Vidite jednostavno... Kako vi vidite tu? Vidite sad tu jednostavno, to je malo složenija situacija. Prvo, ono što je prirodni i istorijski proces, koji se odvija već, ja bih rekao, 40 godina, nego to niko ne primećuje, to je proces premeštanja postepenog, premeštanja finansijske, ekonomske pa i političke moći u Aziju. To je znači svetski proces. To se dešava 40 godina, već. Jer je pre 40 godina otprilike prvi put Azijsko-pacifički region postao najdinamičniji svetski mega region po stopi ekonomskog rasta. I to traje 40 godina bez prekida. Znači, u ekonomskom, u finansijskom, pa eto i u političkom smislu, Azija zapravo vraća svoj primat, jer, kako da kažem, svako ko se bavi malo istorijom civilizacije zna da je 5.500 godina centar sveta bila Azija, a Evropa, odnosno evroatlantski taj, kako da kažem, pojas, svega 450 do 500 godina. Znači, 5.500 godina je Azija bila centar sveta i sad se jednostavno, kako da kažem, svet vraća u prirodno stanje ili u nešto što je normalno. Ovo sada će samo ubrzati taj proces. NATO pakt će, pa da vam kažem, biti još čvršći za početak nego što je bio, jer mi vidimo sada da i Finska i Švedska žele da uđu u NATO pakt. Sigurno će sad pritisak Amerike biti još jači. Ta čvrstina homogenosti NATO pakta neće biti zato što to žele zemlje Evrope, odnosno građani, pardon, mislim na građane Evrope, možda žele neki političari, i za sada se čini da je to monolitno i da je to ujedinilo ovaj rat u Ukrajini, da je ujedinio NATO pakt, odnosno politički zapad više nego ikad. Vidimo sad da tu nisu potpuno jedinstveni, međutim... Ali kad kažete da, izvinite što vas prekidam, kad kažete da je ujedinio, da neke zemlje žele da uđu u NATO, ali sa druge strane imamo zemlje poput Turske, koja bi se moglo slobodno reći da je neutralna, jer zavisi, a Turska je jedna od zemalja koja je... Upravo je Turska pokazatelj ovog novog sveta koji se stvara. Turska je evroazijska zemlja. Turska je jedna od džinovskih azijatskih ekonomija. Turska, uzgled bude rečeno, daje 40% pešadije NATO pakta. Turska možda ucenjuje NATO pakt kako hoće, pa ona mu daje onu vojsku na terenu. Tako da Turska može da kaže čelnicima NATO šta god hoće. I Turska kao druga po snazi zemlja NATO pakta, koja jasno vidi šta se dešava, ovo njeno stajanje po strani je jasan pokazatelj zapravo tog procesa koji se odvija, a to je dakle to premeštanje na istok. Pazite sad, Evropa je tu sad, kako da kažem, nije ključna, ali da se pozovemo o njoj pošto živimo na tom kontinentu. Evropa će vremenom, čak je to ono najavivalo i mnogo pre rusko-ukrajinskog sukoba, da smanji svoju zavisnost od ruskih energenata. Ili možda potpuno da prekine od ruskih energenata, sirovine i repromaterijala. Ali odakle će ona energente da dobija? Iz Amerike ne može, suviše je to malo. Samo ovaj američki tečni gas svega 7,5% evropskih potreba zadovoljava. AM je i skup. Znači, opet Evropa mora da se okrene Aziji. Dakle, više neće imati, kako da kažem, tok energenata sa istoka, nego recimo sa jugoistoka. To je ista stvar. Znači, samo premešta na drugo mesto svoju energetsku zavisnost. Neće više zavisiti od Rusije, ali će zavisiti od Katara, od Azerbejdžana, možda od Kazahstana, možda nije bitno od koga. U svakom slučaju, Evropa koja zapravo ne postoji kao poseban faktor, ni kao vojno-politički, pa ni kao ekonomski. Ne postoji. Postoji kao jedan relativno prepoznatljiv geografski pojam. Znači, u vojno-političkom smislu ona je sada pritisnuta Amerikom, ona se sad nalazi u ideološkom medijskom kavezu i ona mora da sluša
i da kupuju oružje od Amerike, što je nametnuto. U ekonomskom smislu, ona, ako ne ovog trenutka, ali u perspektivi, nema drugog izlaza sem da zavisi od Azije. Kad kažem Azije, ne može samo, obično svi misle na Kinu. Nije Kina jedina zemlja, mislim, pazite, imate mnogo azijskih, naprednih azijskih ekonomija. Samo da navedem jedan primer, a tiče se i Rusa. Južna Koreja, zemlja koja ima nešto preko 50 miliona stanovnika. Dakle, manje od Nemačke, manje od Francuske, manje od Velike Britanije, manje od Italije, ovaj broj stanovnika. Južna Koreja ima veće potrebe za prirodnim gasom nego pola Evropske unije. Ovo nije hiperbolisanje, bukvalno knjigovodstvena činjenica. Znači, Južna Koreja može da uveze, zapravo ima potrebe, da uveze koliko pola Evropske unije. Znači, hipotetički, ne hipotetički, realno, Rusija bi sav ovaj gas koji izvozi u Evropu mogla da izvozi samo u Južnu Koreju. Ovo ja ne govorim zbog ruskog gasa, nego da vidite koliko je dinamika azijskih ekonomija snažna. Ovo je samo jedna Južna Koreja. Jedan Vijetnam, koga svi u svetu znaju samo po filmovima iz tog koji govore o periodu rata u Vijetnamu, taj jedan Vijetnam ima sad BDP kao Italija. Što je bilo nezamislivo pre 10 godina. A 2025. Koji je prosto bio razoren. Naravno, ali vidite, 2025. godine Vijetnam će ući među 20 najvećih svetskih ekonomija. To svi pokazatelji govore. Pazite, znači sad govorim to su dva primera, Južna Koreja, Vijetnam, koliko tu još ima azijskih zemalja, koji napreduju ekonomski strahovitom brzinom. Dakle, Evropa će ekonomski zavisiti, energetski i ekonomski od Azije, u svakom smislu od Azije. Čak i po investicijama, po tržištu da i ne govorim. Gde će? Na svom unutrašnjem tržištu nešto da plasi. Na američkom. Amerika će štiti svoje tržište. Ona će, znači, vojno-politički zavisiti od Amerike, odnosno bit će pritisnuta Amerikom, ekonomski će zavisiti od Azije. I Evropa kao samostalni faktor ne postoji. Evropska unija kao samostalni faktor ne postoji. Tako da, Evropljani će, valjda, kad shvate da je suština njihovog postojanja, dakle, ono realno života, što se kaže ono od čega se živi, da je to ekonomija, da je samo suština postojanja Evropske unije ekonomija, ona je zbog toga osnovana. Zbog toga, zbog ekonomije, nije ona osnovana da bi ispunjavala neke, ne znam ja, ideološke fantazmagorije nečije, nego zbog ekonomije, pre svega zbog toga. Kada Evropa vidi, a to će biti možda za godinu dve, da ovo pravljenje tvrđave Evrope, ovo kupovina naoružanja i ta homogenizacija okviru NATO pakta, zapravo pucanju prazno. Pucanju prazno. Zašto to? I šta? Biće homogeni, jedinstveni u tvrđavi Evropa, naoružani do zuba i šta će dobiti time? Neki kažu bezbednost. Svi vide, iz aviona se vidi, svako iole pismen vidi, da će kako god da se ovaj rat završi, a on se već završava u rusku korist, pošto Ukrajina više vojnih kapaciteta nema, ja mislim da najduže još mesec dana može rat da traje nekim intenzitetom i posle će se smanjuju kao borbe i otpočet će mirovni proces, ali ovim intenzitetom rat najduže još mesec dana može da traje, ne duže. Svima je jasno da će Rusija potpuno digne ruke od Evrope. Što bi se sve jedno i dogodilo, malo pre sam govorio o onom procesu, sve jedno bi se i dogodilo zbog pomeranja ekonomske moći na istok, to bi se desilo za jedno 10 godina. Kada kažete Evropa i Evropska unija, malo pre smo govorili o članicama NATO-a, naše komšije, mislim konkretno na Hrvate, možda da li ste pratili izjave njihovog predsednika Milanovića. Da, tako je, Milanović je potpuno da kažem, u toku ove ukrajinske krize potpuno preokrenuo svoje mišljenje. On kao da... Ne znamo mi kako je bilo njegovo mišljenje. On na početku, ako se sećate, kad je pala ona nesofisticirana bespilotna letelica u Zagreb, da on prvo što mu je palo na pamet, što je valjda i logično, da kaže kako je ta pola Evrope mogla da preleti preko 3 članice NATO-a je prešla ta raketa, a da je niko nije vidio. Ali to je bukvalno neki, može se slobodno reći, zaokret u njegovoj spoljnoj politici, te njegove izjave, a zapravo Hrvatska je članica NATO pakta i članica Evropske unije. Jeste, ali Milanović očigledno, Milanović je originalan političar. On spada u onu grupu nekih zanimljivih političara, vidite, njegove izjave razne druge. Pa da, čak je izjavio da posle
tolikih izjava protiv Srba i Srbije, izjavio je da mu Srbija ovakva kakva jeste, to je čini mi se bilo možda juče ili pre par dana, da mu je Srbija prijatelj u ovoj trenutnoj situaciji. Što je jako zanimljivo, zato kažem, to je jedan veliki preokret. Milanović je urban lik. Milanović nije rigidni birokrata kao Plenković. Milanovića vole ljudi, Plenkovića ne vole. Znači, Milanović i Plenković su potpuno dve različite, sad kad uporedimo političku scenu u Hrvatskoj, ali ja ne bih da sad dalje o tome pričam. Samo kažem, Milanović je čovek koji očigledno, ne po političkim stavom, vidite kako se oni obraćaju ljudima i kako govori, vidite kako on reaguje spontano. Kad su ga pitali novinari šta misli o tome da hrvatski branitelji, misle na ove ljude, veterane iz ovog rata, govori, rekao, pa gde ćete u vražiju materi? Znači, pazite, znači ta spontanost koja je na neki način originalna, to retko koji evropski političar posjeduje, i ta spontanost, i to on koristi replike iz naših filmova, recimo, kad tako neke stvari hoće da kritikuje ili da ismeje, šta je rekao za Plenkovića, Laki je malo nervozan, tako nešto šta je. Ili nešto drugo upotrebio. Jednom priliku, u svakom slučaju, jedan originalno zanimljiv političar, inteligentan političar, zanimljiv političar, čovjek koji ima svoje ja. A i znate šta, i čovjek koji razmišlja o tome kakva će uloga biti njegove i njegove države u nekoj perspektivi. Ne znamo mi kako će se sve ovo završiti. Zapad jeste politički monolit, ali kažem, onog trenutka kad na Zapadu budu shvatili da je Rusija digla ruke od Evrope, da se okreće potpuno Aziji, to je kao neko čudo, pa to je sasvim prirodna i logična stvar i to bi se svejedno desilo za 10 godina. Da zamislimo mi da nije bilo nikakvog rusko-ukrajinskog rata, da zamislimo mi da nije bilo ama nikakvog zatezanja odnosa na relaciji Zapad-Rusija. Za 10 godina Rusija možda nikakav gas ne bi izvozila u Evropu. Ili bi jedna ostala cevka. Jer bi prebacili, naravno, kod klijenata koji više plaćaju, kojih više ima. Zašto bi neko prodavao ili prodavao samo Evropi kad možda prodaje drugima, a s obzirom, ako bi tražili mnogo više, onda bi Evropljanima bio zavrnut gasa, prodavalo bi se Azijatima. Ne govorimo ovde o velikim količinama, ne govorimo samo o gasu i o nafti, govorimo o svemu drugom. Na kraju krajeva, oko 80% ruske teritorije se nalazi u Aziji. Severna Azija, čitava Severna Azija, to je Rusija. Pa gde će Rusija ekonomski da se okrene nego tamo? No, ona sa Evropom ima samo problema. Tako da kada Evropa vidi da je taj njen, kako da kažem, da je ta njena ratna ekonomija zapravo nešto nepotrebno, pucanju prazno, onda će tek da se postavi pitanje, to otprilike za 1 godinu, 2, onda će se postavi pitanje, ozbiljno pitanje NATO pakta. Jer se kaže, zašto mi odvojimo pare za oružje, što bi rekao naš narod, da nemamo leba da jedemo. I od koga mi štitimo zapravo sebe? Jedino sad ako ne izmisle ponovo da je Iran neprijatelj ili Rusija, ali kažem Rusija će, po mom mišljenju, možda grešim, ali mislim da će Rusija dići ruke od Evrope, postojeće formalni diplomatski odnosi, možda i neki formalni ekonomski odnosi, nešto sitno, ali strateški, ekonomski, strateški, finansijski, strateški, bit će okrenuta Aziji, što bi se svejedno dogodilo za 10 godina, što će svejedno sa Evropom da se dogodi za par godina. Pošto ulazimo u sam finiš emisije, da se vratimo na Srbiju, jedna stvar koja je, čini mi se, prošle nedelje bila kao udarna vest u svim štampanim, a bogami i elektronskim medijima, jeste ta izjava Vladimira Putina gde je on rekao, kada je proglasio Donbas i Donjecku republiku, dao je poređenje sa Kosovom. I onda se digla velika prašina u medijima da je zapravo Putin priznao nezavisnost Kosova. Pa vas ja molim, eto, da to prokomentarišete. To su čisto senzacionalistički, kako da kažem, neki porevi motivi. Ovo u maniru kafanskih priča. Svakom kome je poznat jezik diplomatije i jezik tih nekih strateških odnosa. Jasno vidi šta je Putin rekao. Da je zapravo sve počelo, da je ovaj rat, zapravo samo ovaj rat u Ukrajini, zapravo samo nastavak rata koji je započeo NATO pakt zbog Kosova i na Kosovu. Sve je počelo od Kosova. I da će onda svako dobro da se zamisli od svih zemalja koji su priznali Kosovo, da li će i dalje da ga priznaju.
jer će da kažu, evo, od toga je sve počelo, sa tim stvarima se, ili sličnim se nastavlja, ponovo će doći do toga. Bolje povucite priznanje Kosova, ili uzdržite se od bilo kakve prema Srbiji, uslovno rečeno, negativne diplomatske aktivnosti i bit će sve u redu. Prema Srbiji, prema svima onima koji ne pripadaju političkom zapadu. Tako da, ja bih to protumačio u tom smislu, da je zapravo on podsjetio NATO pakt, da je NATO pakt prvi počeo rat. I to da ga je počeo ovde. Nije on prvi put pomenuo Kosovo. Koliko je puta pominjao i Putin i Lavrov, koliko puta su pominjali Beograd, bombardovanje Beograda, koliko puta su pominjali NATO agresiju. To najpre Beograd, pa tek onda, ne znam, Irak, ne znam, Afganistan, ne znam, Siriju i tako dalje, i tako dalje. Prvo Beograd. Znači, otprilike i taj neki ruski diplomatski narativ da je sve počelo zapravo ovde i da je započeo NATO pakt napadom bespravnim, ničim izazvanim, mislim, zaista, kad neki istoričar u budućnosti oslobođen ideološko-medijskih naslaga, kad bude proučavao tu 98. 99. On neće verovati u to što čita. Najmoćniji vojni savez svih vremena napada jedno zrno graška. Jednu suverenu nezavisnu zemlju. Ne suverenu nezavisnu, nije bitno da li je suverena, zrno graška. SR Jugoslavije se ne vidi u odnosu na to koliki je NATO pakt. I što je najgore, ne uspeva u svojim ratnim ciljevima. To je smešno, to je kao kad bi Nemačka napala Lihtenštajn, doduše ne graniči se sa njim. Da napadne Lihtenštajn i da ga ne okupira, nego 1/8 Lihtenštajna, a što je možda veliki prostor ovde, 1/8 Lihtenštajna nešto kao izbori za njega neki poseban status. Ali dalje u okviru Lihtenštajna. To je bukvalno takvo poređenje. Kad neko to bude čitao, smejaće se. Da će to tako da izgleda i to tako jeste. A da je zapravo tada prvi put NATO pakt potpuno napustio, zapravo ne. Prvi put je za vreme ratova 90-ih napustio svoj koncept odbrambenog saveza. Tada je definitivno, kažem, napustio, javno obelodanio da više nije odbrambeni savez, a počeo je da napušta taj koncept 94. godine kad su bombardovali aerodrom Udbine u Republici Srpskoj Krajini. To je bila prva akcija NATO pakta van NATO pakta. Bombardovanje aerodroma Udbine. I onda, naravno, znate, 95. godine bombardovanje položaja Republike Srpske i tako dalje, šta je sve bilo. I direktno uključenje u ratu na terenu, Sasovci su bili tamo, znači, to je 90. godina prvi slučaj da je NATO pakt nastupio kao agresivni, a 99. definitivno, kako da kažem, sve je tu obelodanjeno. Tu temu mogli bi da nastavimo u nekoj drugoj emisiji. Naravno. I za sam kraj emisije, jedno kratko pitanje, a vezano je, mislim, generalno to pitanje zahteva mnogo duže, ali ja bih voleo da mi samo date odgovor kratko na to pitanje, a vezano je za uvođenje sankcija Rusiji. Jedan od vaših kolega, Miloš Ković, je bio inicijator ove peticije intelektualaca protiv uvođenja sankcija Rusiji. Sve to pitam posle ovih poslednjih poseta visokih zvaničnika Evropske unije, Amerike, koji su posetili Srbiju ovih dana, da li su oni došli tu i da li, po vašem mišljenju, da li zahtev Srbiji da Srbija treba da uvede sankcije Rusiji i da li Srbija zaista treba da uvede sankcije Rusiji? Ja tvrdim jednu stvar, možda grešim. Nas će Zapad mnogo više poštovati ukoliko ne uvedemo sankcije Rusiji. Mnogo će nas više poštovati. Ako budemo uveli sankcije Rusiji, onda, što bi rekao naš narod, onda smo legli. Onda sve može. Onda će vršiti pritiske za sve živo. Onda će vršiti pritiske da se i Preševska dolina pripoji Kosovu. Recimo, na primjer. Svašta nešto će da bude. Znači, ukoliko ne uvedemo sankcije Rusiji, ja mislim da će pre svega Zapad zbog toga da nas poštuje. Može da nas mrzi, može da negoduje, ali će da nas poštuje zbog toga. Da uvodimo sankcije Rusiji, to je zaista, kako da kažem, i jedan sunovrat ekonomski bi bio. A drugo, jedna stvar koju mi mora da uradimo, to sam ja govorio 1000 puta, nego dobro, ja nisam neki bitan čovek, pa to niko to ne sluša. To ne može brzo da se, šta mi mora da uradimo? Strateški. Mi mora da počnemo da se okrećemo
tamo gde je težište ekonomsko sveta, gde se premešta težište, to je u Aziju. Mi moramo da se okrećemo džinovskim, azijatskim ekonomijama. Pritom, nemojte da odmah sad pomislimo na Kinu, na Indiju. Turska je džinovska azijatska ekonomija. Eto, tu nam je u susedstvu, čak s njima dobro sarađujemo. Iran je džinovska azijatska ekonomija. Egipat nije azijska, ali je afroazijska, jer jedan deo Egipta se nalazi u Aziji, Sinajsko poluostrvo. Egipat je jedna džinovska, da kažem, ekonomija istoka, koje treba da se okrenemo. Džinovske azijatske ekonomije, sa kojima možemo da profitiramo neslućeno, gde možemo da prodamo sve i gde su, što je najbitnije, sigurna tržišta. Evropsko tržište nije sigurno. Ne zbog rata u Ukrajini, nego ne znamo šta sve može Evropljanima da padne na pamet u nekoj budućnosti, u nekoj perspektivi. Da li iz nekih političkih razloga ili ekonomskih razloga, da uvedu neke kvote, neke zabrane, neka čuda, da kažnjavaju neke zemlje zbog ovoga ili onoga. Vidite da je sad italijanski premijer predložio da se Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj i Bugarskoj oduzme pravo veta u Savetu Evropske unije zbog toga što traže da budu izuzete od embarga na rusku naftu. Vidite, znači, ni same punopravne članice Evropske unije nisu sigurne od kažnjavanja Evropske unije. Evropska unija je postala, to je bilo ono odavno, a sad je već definitivno, postala jedan medijsko-ideološki kavez, koji nema više ekonomsku perspektivu. Zaista nema ekonomsku, gledano u nekoj bližoj budućnosti. Nema ekonomsku perspektivu. Ljudi, ajdemo napolje iz tog kaveza. Napolje je čitav jedan svet. Gospodine Taniću, hvala vam što ste bili gost emisije Uporište, a mi se vidimo uskoro sa nekom novom temom. Do tada, prijatno i svako dobro.